Guverinoma ya Uganda yafunguriye imipaka yayo impunzi ibihumbi z'abanyekongo zihunga ubushyamirane bufata intera mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe cy'ingamba za guma mu rugo. Umurambo w'umuhanzi wari icyamamare muri Ethiopia Hachalu Hundessa washyinguwe muri kiliziya mu mujyi avukamo wa Ambo uyu munsi kuwa kane, nyuma y'uko abantu 80 biciwe mu myigaragambyo yakongejwe n'iyicwa rye. Somalia yafunguye inzu y'igihugu yerekanirwamo ikinamico i Mogadishu mu mujyi rwagati hakunze kurangwa urugomo nyuma y'imyaka 8 isenywe na bombe y'umwiyahuzi. Inzige zongeye kwibasira imyaka mu burasirazuba bwa Afurika, abahanga i Nairobi muri Kenya bariga uburyo bwiza bwo kuzica. Naho mu Misiri abategetsi bafunguriye rubanda piramide zamamaye igiza nyuma y'amezi 3 zifunze. Igihugu gishaka kongera gutangiza urwego rw'ubukerarugendo rwadindijwe n'icyorezo cya virusi ya corona.